Obusero bw'Orutindo hariho ishomero rya Kabugu Primary eri abaana baryo bashatu batwirwa amizi ahabw'Orutindo butakorwa kandi Abataka nibagira ngu rurengera amaani gabo okugira ngu barwekorere omuzaburungi bwansi. Abaana bashatu abo bagwiremu ente nka 8 ezo zagwa mu mizi embuzi n'empunu ezo tindagamba ebintu by'abantu mu nju tindagamba ahampa hatwine gutambukira kiza kumanya bafire bakwirwa amizi ubwo barukunga hano uyu muhanda kugwa hano kwakwira habonera abana bakabire mucefu. Orunano rundo rwa kagoto ya kabiri nizo zerarikiriza Abataka be cyangwa eki kandi ahabwe cyekangwe cyabashikireho bamumubazire bakagemeserezebwa kwiha abana babo mu mashomero ga gavumenti ago busero bw'Entindo ezi. Nyo cyo kubanza nkabiha yabwaga mizi nanga ngoma na wanje gatamwe. Protero muranga mu gavumenti program honorable agumara turaganisa konke kizibe honorable ine iwagize kujanga kwa 10 miliyoni nkishata zitarutindo gwitoro nobwe akwate mitwara 5 agita mu stage abantu baginywa zeni bamuhakarura ngo abeebembezi baabo tebabafireho konka kubayeterire nduru harugayo umunyambabazo basize kubakorera rumwe Entindo ezi kandi tusigire bahereze kubyara Karvats. Aroho na forest reserve konka ibine ngudo twantuje kuni y'abantu reba twatandikiraho na abatari yo ngudo kandi nori batari n'amashanyarazi nori batibine na mizi na kumukuraga ku bantu reba aho efforts za World Bank kuja gukora mizi konka bakakozera kandi tukumanya baragakorera ryari bari mu surveys na compensations. Abantu mu myanya mingi mu district y'Isingiro nibateganisibwe ekizibu ky'emihanda kandi ngo kuyakukorwa embera zabo zibasa kuterera. Ahabwa TV West ndi Stuart Twino Mujuni.